starac jedan sa kosmičkog levka, pogrbljen, skrhan i star. Posmatra zemlju i sve nas ljude i zabrinuto pokušava pronaći kvar. Nije ovo zemlja koju nam on pruži. Nije ovo bila njegova ideja. Tužno on gleda tu sliku strašnu, još jedna Golgota i epopeja. Ne zna odakle početi s nama, ne sme samo tek tako stajati. Gleda da otkloni kvari i kako sve ljude može pokajati. Nadam se da hoće, a nije lako. Zna to on već, svestan je kvara tog, ali iako svemoćan, pa teško je s ljudima, nije mu lako, iako je Bog.